October ni som bungbel tiruakin pathian fa social bote in ni thein turin phun noina le in hial na te om lovin engkim tirau chung ho zinga chuan nun na thu hlanin khowela hian ti eng tu angin in lang thin Philippi bung ni chang som panga nung chang siam that na hi Krista maina chenjil ni khovel ma a puan chuana ani lalpan ami te chuan tlanna khongai na thil ti theina hi nung chang tiklo pu te chunga lantir turin abei seya chu chuan radu om tam tak a chua don ani ma se pathian ru man na kan hlen na turin in buat sai lok na kan ti tur a oma kan in dai dan na thlen tu bulpui mani masial na hi thinlung atanga tiruak turin lalpan min soma ani chuan kan chunga na sataka atharau thiang hlim le acha ka chuwang chuan mani in phatna manga kong buat sai turin min ngen ani pathian hena mani hi in tuklu ani chuan bidang te kong dal tu Krista anna kan neilo na lai te chu kan mitin a mu thei to ang heng zong hi pathian in da bo vek turin min soma ani chuan chuti chuan ti dawain om thei nan in sual te thupa choi ton ula in tong trai sak ton thin ru tin min fui ti chuan Davidan sual pon na ane nuwa thlamon na ane le ta ka atong trai na imi chandam hlim na chu mi pelela tharau ti nuamin mi chel reng che chuti chuan bo che tu te chu ikong chanchin te ka zir tiranga ti chuan mi sual te chu ilama an hoile ang ti hi kan nei ve theyang chung lama pathian khongai na in ro rel chuan nun chu rin na le huai sen na Krista mai na ang boruak a hip tu apiang te tharau nun chom nung thin chuan atum vel dona Krista mai na ngai dam na chang tu apiang pathian tharau vina ti var le thu taka piang tharapiang te chuan hemal som na hlu tak te hi hriat na nein mi aton apiang te hna pek chhon chu bata anei ta ani thinlunga ingai tlom te chu rongbol tu ten an po theilo te po nan lalpan hmang don ani Krista khongai na chandam na thu te soi thei tura thuam an ni ang